Anyalaki din! Ay napaw! Talagang agpasikat manunday jay adona. Ne, tapay man na yan, nanang. Kita mga minday ito impose namanen iti Facebook. Oo. Impose namanen ti sweldo na kano iti Facebook kita. Kita Gaso? pasikat na talaga. Nanang, nakaskas daw ay akit sipod pa'y pasikat daytan a babae. Ang pasig mata, nonsense ti ipopos na iti Facebook. Isuman, kanayon supot ti ipupos na. Sumit. Saan nga ta, mabain ti dang nga babae. Oho, mabain ay ang amin day kat no. Nagpuskul ti rupa na. Saan ang mabain akanayon na support ti ipopos na. Ay, no syakla may sa, ha? Mabay na laki de. Iso abagbagaan nyo man ni Feli nga apo ko yun, nanang. Sapay naglaing mat nga content. Ang mga no ag-content tumat iti support dita ay nakababain. Ay, awan parikot kun ni Felay. Tamo na ti ipopost na. Kita kanayon a Bible verse ti makita iti Facebook na. Good. Sana kasi ti tayjay ato na. Kanayon support. Di la mabain. Kas itinako-nakon nanang saan na nga amo ti agbain day a tao. No kasano ti kalukmag na ay kas jay mo't at ti kapuskol ti rupa na. Anya lakit din na ya. Woo! Tino, baga mo dyan ka anakam ah. Asinaw? Ni Duna? Katuan. Hay, di la mabain. Kanayon la, supot ti ipupus na. Si Kaki di mo. Paray! Amom nga main, Ti damo nagrugyan da dyan supaw. Nagitilaan kumintawrs, Saan mo tati ka nakakamis na mo, Nagadukit nga. Imposible ah. Adalang tinarabin na idi drama for entertainment. Pagkakatawaan iti Ilocano. Sa bali mo, tinang ipapanandag iti Bashar. Iso aday jay, naramid na lang aron. Akontain. Anya? Uray ka na yun, nasupot ti ipopos ti ka anak. Sana daki sa tao ni Duna. Adulat tamo, tinasayata mararamidan na. Kasano kumamat na nasaya at ngay? Aguuyong. Ha? Ibagamit ka anakam, agsimbang amin tunggal Domingo. Kas kumakin ni Feli aka anakak. Ken sakmutan Anya? Kanayon kaming agsimsimba. Iso nga ang mumimot basit ti agbain Mawatam, Tino! Ay, bongga talaga, Duna. Ha? Anong bongga manan nga ibagbagamon, bading? Bongga ko na. Tado mo tindi basers mo iti Facebook. Ayun, ribo ti bashers ko, Imaduda, gapulang ti support a content mo niya. Katuon, nang rugi lang amin dayjay, iti inaramid ko a drama. Kumbaga, entertainment laeng. Maipapan ka iti lastog a lalaking supot mat. Aging ka, tila na turturungan, dayjay support. Ay, yat adam kiti. Karkarwam, tapos maasar na kiti sinalbag ka support. Aywan anya kumat bibiyang ko ngay no maasar da. No isuda ti mang asar kanyak, akaslak ka no gasol, awan mo't ibagbaga. Ngam no, ibaga kasupot da, masagid mo't nga ron ti batikulang da. Ay ngam, in fairnessan niya, nagsweldo kan sama na iti Facebook. Agpamilti ka mo tin, Tara manantayo mamut, day takatas ng mga support. Ay, kato na. Day talaga ayam. Mawagam nga ron ni Maita. Talo tayo armuar, tapno mas happy. Anya lakit din. Wow, nagimasan. Talaga perfect ti raman ti miltida dito. Katuan, kaano kayo pa ay nga inawis iti milk tea shop ang nagalas tiraman na. Awan pa'y mahalagip ko daw na. Yung minton sumarano nga sweldo ka iti Facebook. Saan to lang amilti ha? Wat to kumamatan. Ay, wanay na bungga. Wang ko na mutan na doon, ha? Katuan barang addan to manin masweldo into no may abula. Anyat sabi na kita nakad-ado asupot, abaser mo. Ay, nyalakit din. Unyak pa isuan niya. Nagmayat dakat nga asaranan. Permit, irurod na si ka. Ag high blood da nga roden.
Kat no ti kinasuport dati paka-high bloodan da akit. Anya nga rod nga, anya lakit din. Malaki din. Ibusan tayo dahil ti milk ti tayo. Tain tayo di watwatan. Tain tayo man kiti agsabaw. Makasabsabawak iti sabaw ti watwat. Wow, bongga, sana all. Kaya't ko da ita, katibagit. More support, more what to come. Anya lakit din. Narabyan tayo lang nga rod ang nagawid, Mayta. Naimbag kini bading ata, da di balaydan. Data ati magnapay. Ayos lang dayta do na. Tinapatag, nakapangan tayo ti watwat, nakamilk ti tayo pay. One matkit di nabsog tayo. Mabit lang. Makitab ti makit-kita. Ew! Yaks! Ni manong wali mo ti adadya kulungan ti baboy sila. Ay, ti okay sabanan. Nagpapasan naman ti tarakanda. Kisti sabanan na lalaki. Wan, ni manong wali tayo jay. Ay, nakita na tamagmag na. Ay, sumipnot nga minan kat. Ti ko na siguro kat awan makakita kan kuana. Ay na, kita sila labos pa ti loko. Panyakis. Yak! Mabut-butang Mayta. Jak lakit yung pagarok ang maaramid na DJ. Ay, paspasan ta ti magna. Ang mga napukawan na ta. Anya? Niwali ko na nagpapasan na ti baboy siya. Win, uncle. Nakita mi kini Mayta idi kalman. Paawid kami ang nagapuji ilay. Ay, unay na walay. Kaslagak pa dyan, marami na na ito. Ay, ukis ti saba. Uri. Agenda dalos dangam. Ay, jak lakit di ma-explain. Ay, mawatan mo kidi at doon di ba kayo na jabraw? Pa'y maday baboy na pa'y lang ti. Ya amaw. Naglaing nga agdilaw ni Antiminda. Amin apos ko, dilaw na adakas kano. Awan kano babain ko. Napipiyapay kano ni Feli nga po ko natapasig a Bible verses ti kon content na. Ay, apo, aya. Unay mo da dyan, tababoy. So mulay plus-plus-tar na, yun na minsan yun. Unay yan. May amlatay da. Awan na sayat na may tulong na king ka. Sa mulat na nila ngay kaskasaw. Unay, baboy. Oh my gosh! Ay, sana nakaskas daw. Marami da yan yung wali. Pagpapasan ti, mamoy da. Kapra sipod pa, kat manyak si dadyan niya. Anya? Katwan, manyak da dyan wali. Siya ko ti mangibagbaga. Manyak si dadyan lalaki. Ay, kasta unay ganun akigtot mi kini Mayta. Idi nakita mi tiar aramay din na. Sumipngotin idi nga, naglawag. Nakita mi ko naktumot. Ay, nagmayat ngiyablat sinalbag nga lalaki. Nakalalaing ti inanang agdilaw. Madilaw na amin, asa na madilaw. Tiyanak na suas. Saan namot nga rod na makita tara namin din na ano kadiri. Kanain pa nga ibaga ni Antiminda, napipiyapay ka nun ni Feli nga apo ko na. Takanawin a Bible verse ti pupus na iti sukmag. Ay, por Diyos por santo, pakawanan na kami hapo. Wan, pasing a Bible verse ti pupus ni Feli. Tapno kaluban na lang ti dagas nga aramid na niya. Ha? Anyat kahit mga sawan. Ay, ni Feli nga po ko ni Bakit Minda, Diyos ko. Namin na ano natatiliwan da niya nga nagtakaw di grocery damanang ising. Nalapay ti ropa na iti CCTV ang niya. Ay. Anya? Oh my gosh! Is that real? Oh yes, sorry ya. So asan man nga gindadalos day di abakat. Tama nga numayabla-ablat ko da. Ayan niya lakit din tibiyang. Sigamat gayam, Donna. Donna ang naglaing nga ag-post iti support. Anya? Apay ti ko nam, ti pa nagpo-post mo, may papan iti support kat ibak nang mo. Wala. Apay, di ka na mabayin mat, Donna.
Amo manungwali Diyak kayo ti agbalin abastos. Ngam no kaskan kan tumat lang ti kasar saritak. Mapukaw ti respetok kan ka. Anya? Apay ngamin aya, aseryoswan nyo dagiti post ko. Kan apay akas taunay ti panagsasaong kontra kanyak. Anuan ka aya? Si kanto pa'y amapan mo pagpapapasan ti baboy yung idya kulungan? Akala mo ha? Ne. Anya ka din na itang ibagbagam. Apay, di mo amo nga tersina dito enta. Nagadado ti tao makangag ka data. Ay! Danggan niya ti bagak! Apaw! Manyak ni Wale! Ultimo baboy na! Pagpapasan na! Dona! Anya dito na ibagbagam! At amatak ti nakakita! Manyak! Amin na bambanag dakas ti panagkita yo. Ngam day ta aramid yo. Nasaya at iti imatang nyo nga oray nakadakdakas kayo. Ay, may gali. Mayat day tang inaramid mo, bisi. Mayat ka talaga. Kunanan sa no amin at tao kat kabaulan na pagsasauan to kisa ba? Ay, nako. Malalaman ngayon. No, anya mo ti makon na ti consentidor nga inaniwali anya. Ay, man nakibiyang day bakit minda. Sigurado nga umay nakarautan ni balayo. Kato may lata at agree na out kami no iso. Naglalastog at tao. Panggap lang iti supot a post ko. Nagadukit din bagbagada. Ay, seryoso da nga minunay ti biyagdan niya. Sanda nga mo ti entertainment, amakon ko na. Jakpet balbalikasan. Entertainment. Eso kita, kuret-ret, nagtimuging dagraman ping-pingdan niya. Ay won, pudno tayo bagam beshi. Inton kwan, agdengag damanan, ag-comment dan tumanan, iti sana nasaya, at ako namlano, ay, kunamlano na dalusdan niya. Sanda man na aging dadalos ta amok ti rugit da. Agi ina nga aging dadalos kat saan mo't anadalos. Nga ultimo baboy kat pagpapasan na. Ay, kadiri! Nako! Ay, pangasim. Tasan mo nga ipalagip dayta? Ay na, sumgarak! Ay, yan nga lakit din. Nasaya at mata na granata. Dona nga awanan bain. Hindi. No kasano ti kinawan babayin ko, siguro kat nakarkaro kayo. Ay, bastos! Nagbastos ka matan na sumungsong bat? Oy, saan nakabastos antiminda? Da kayo ababakot, rumbang arespetuan. Ngam no kasla kada kayo nga agsasaw, rirespetuan pa'y kaday. Anya! Anya ngamin ay ti parikot yu kanyak. Gapula ka di kadagiti post ko iti Facebook apanggap kadagiti supot. Why? Tawan nga min babain mo. Excuse me, with feelings and emotions ako na ni Katoro. Credit sa kanyang expression. No dayjay lang ti parikot yu kanyak. Pues, nakarkaro nakababain ti aramid ti anak kan apo ko yo. Anya? Agasan man ni Manong Wali. Ultimo baboy pagpapasan na. Di umot nga mabagbagaan. Asino, timos nakababain. Alaman? Ni feeling apo ko yung akanawan nyo nga ibaga ama nagsimba. Kan pasig a Bible verse ti kanawan na i-post na. Namin ano mo tan anaala iti CCTV. Kapo iti panagtakaw na. Ha? Ala. Ibagayo man kanyak no asino ti mas nadakdakas ita. Amin a post ko iti Facebook. Pagkakatawaan lang ang timinda. Mawatan nyo. Ululita ka, pagkakatawaan lang dayjay. Inton kwan, kundi comment kay tumanan. Ay, Agin dadalos kayo unay mo't ang timindamot. Ngam oray kasano ti panang kalabyo kadagiti dakas nga aramid yo. Adulat ta ti akin amo. Pagdudukutan nyo launay dagiti post ko asupot. Nagadukot ka moyo. Salpag kayo. Kamat walay. Ilibak mo pa ilang data aramid mo. Ket uray siyak nakita ka idi na minsan. Nakita dagiti dua amatak ti aramid iji kulungan ti baboy yaw. Amin nga aramid ti kaarubayaw, dilawin nyo nga gina. Ultimo post iti Facebook, pagdudukutan yaw.
Saan mo tanggal? Anya saan? Naglaing kayo ang mangisawang iti sao nakababain! Ngam dayta aramid mo, dayta aramid yung asa nga pamilya, saan nyo makita? Kuangkal. Iso asaan man nga ibaga nga inararamid lang ni Donna dayjay nga istorya. Saan na nga inimbento dayjay? Ni Uncle Mag, naglaing kayo ngamin nga agdilaw. Dilawin yun ni Donna akanayon asupot ti ipupos na itipisbaw. Nyam nipili aka anakam ang naglaing agtakaw, di kay mailintag mag. Kan sika mait, sika. Uncle, pagpapasam kit din ti animal, di ka kaagbalbalew. Uncle. Kung naalaki, di no ti ka nakaklang, di nakakita king kaya kulungan. Ado magayam jo. Pangasim man pare, Ha? di nakman angawin iti kasta. Aha. Dahil tangaming kay. Dahil tatibagbagan ng Uncle Pedro king ka. Naglaing ka nga dilaw. Ngam na kita ramid yo, di kayo mo mabaliwan, no? Anyo? No kunayo ang nakababay na ramid ni Duna ka na ka. Adadamas nakababay na ramid yo. Agasam man ta animal. Day tangiwat mo kunak. Sla kamutan babae iti panagsasaom. Kiti bagamlangan no ka mo tay pukaw ko bay. Tapno manggag ti amay. Mabaing ka mo ilang araw. Wala Huston. Nakababain kit ding agpaiso. Anya lakit din aya. Ada ubing nga kaldeng. Baka may may naililay. Neta. Asino ti sapsapulin nyo, Auntie Minda? Nipili ka din nga po ko nyo, ha? Wine, apay, nakitam ka day. Hay, atay jay, natilayuman na nagtangkaw. Injay! Mapan kayo, di grocery naman ang ising. Atay jay. Ha? Impapulis na, takanayunan. Dayang aramidon na. Anya? Ha? Napayot ngamin, asan nyo ang mapagbagaan ti apo ko yo? Iraman nyo mo tanda anak ko ani Wally. Pasig at demons nga aramid. Ay, nakalalain kayo nga dilaw. Ultimo pa nag-post iti Facebook, dakis ka na kayo. Nakababain kung kunayo, ng nagiti aramid yo, ti mas nakababain, salba. Anya lakit din. Oh, kasla na ako nagtipang panunutan nyo, Auntie Minda. Donna? Apay, parikot yo ka, iti pangalaan nyo, iti pagpiyansa ni Feli nga apo ko yo. Apay nga amom, ti maipapankan ko na. Amok Syakpay! Ay, parikot ko nga road no pangalaak iti pagbayad may. Nagsaduto mo nga may nagtrabaho. Tapno magatang na kumamot ti kaya na. Saan ka nga takaw? Ni, kunak man no nalintag ti panunot ti apo ko yo, Auntie. Kanayon nyo nga ibaga man nagsimba. Kanayon a Bible verse ti na ipupos. Numanya nga ita. Anya? Kinapudno na, nagsweldo ak man na iti Facebook. Naanak man ti sweldo, gapu iti kapupos ko iti content ko asupot. Ngam saan kayo apautangan? Nakababain mo't kada kayo ama nagsimba. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.